Sakhangdabasinggi ambusta AR personel ani sire mari asok apan nangkre haire. Ngarang numidang warang pung taruk taba aduwaida tidim lambida Imphaldagi nambon maibam tana lakpa 33 Assam Rifles maibam lokpa sing poske team amada sakhangdabasingna ambush torakpada kudakta army personel ani leikitre mari sokre haire. Maitailonda pakhum piruba tangkhul ama kuki khulai paiba singna tamthina purakkiba adu pung 62 gi manungda mari leinaba singna sendoraknaba matam thakre kuki maronda hanglakpa wahangi pakhum maitaironda piruba tangkhul ama kuki khulai paiba singna tamthina purakkiba bu mangkhan Kanglatombi Naga Forum amasung Tangkhul Welfare Association Kanglatombi gi maikaidagi akanba muongda yaningdaba phongdoktuna pung 62 gi manungda mari leinaba singna sengdorangnaba matam THAKRE thaudoga si tha asigi haukiba 13 ki numidang pung 3:45 rom taba matamda Motbungda leiba Presidency College Gate manakta thokibani Kamjong District ki Singsau khundagi haujikna Kanglatombi da leiba Kingsong Kangsung Kauba auto driver asina numit aduda liyang mai nupi ani puduna Modbung kaithel da henjang napi loba chatke maduda kuki khulai paiba amana sangsilaglaga kuki marolda wahang hanglake adubu kuki maron khangdabana Kangsung na maiterol da khongke madudagi kuki khulai paiba aduna Kangsung bo tamthina furakpaga loinana kihan khangalaki bani haire kuki khulai paiba miyoi aduna mahak masamak suda leiba KNA gi member ni haina su masak takhi haire amaromda thaudok adubu makhan Kanglatombi Naga Forum amasung Tangkhul Welfare Association Kanglatombi gi maikaidagi akanma moongda yaningdama phongdokre makhan Kangpokpi Naga Forum gi president Juris Avint Mai amasung Tangkhul Welfare Association gi secretary Phangkhei Sang Ningsen na punna khuyek piduna thadorakkiba serol amana hai kuki khulai paiba miyoina chatharakkiba thong adu Tangkhul Naga maru oina makhan Kanglatombi gi area da leidiba Naga community da atamna singnaduna sawanmani asigumba misamda khutha bahaibasi yasinnaba yaroidaba amani maramaduna thaudok adu senaba miyoi faduna logi matung ina thabak lakhatkadabani senaba miyoi amasung mari naba lupna sengdorakadabani karigumba sengdoktaba thoklabadi democratic oiba khongjang sing changsilagani haire Forest ke yaba yaugna Pauna Bazar gi NAGA ta thariba uyan thatlambagi JCB ani fagatkhre Imphal gi Pauna Bazar da hauzik drain semliba siga mari lenena PWD na Forest Department ke yaba yaugna lambi gi NAGA ta thaba Ficus Benjamin na haina khangnaba atangwa makhlgi upambi tare yan thatlambaga mari lenena Forest Department na khudakta gi thabak leban kibaga loinena JCB ani fagatkhre loinena Forest Department ke yaba yaugna uyan khiwa dukitambak PWD da so cost notice THAKRE hairi thoram masiga mari lenna Range Forest Officer Chadokpam Jogen Maitaina Paumisingda phongdokhibada Pauna Bazar gi lambi gi NAGA hauriba upambi sing asi yanbagi matangda mangzaunana PWD Department na Forest Department gi ayaba lokhiba leite maramaduna masi illegal oi haina logani loinana leiriba forest ki logi makhada chapsaba lokhatpam thokpa thabak sing adu lokhatkani hauzik phawa Forest Department na sathaba inquiry gi matung inade upambi tare jathakre haiba chap chana khangle masigi matangda sumari leinaba PWD Department na so cost notice THAKRE hairi paumi singauna badu da yaukhiba forest bid official amana phongdokhibada drain sembaga mari lenena Pauna Bazar gi lambi gi NAGA ta thariba Pambi sing yanthakadawre haibagi pau ama lakpadagi mahak masamangna lit tawba team amana mamangda inspection lakpa laikre adubu matam adudadi pambi sing amatta yalamba thengnade adubu makhatana amuk hanna yengba lakpa matamdadi upambi manga yanthatlaga lairamba thengnake upambi sing adu yanthatpa thengnabadagi makhoigi thabak thoram sing adu lepnaba khangalamke adubu makhatana amuk hanna check tawba lakpa matamdadi atopa upambi amaga punna upambi tare yanthatlamkhibani Pauna Bazar lambi gi NAGA ta thariba upambi asi aso masa punna chamaga kunni masigi manungda lambi asigi mamang thangba saruktana upambi 59 aduga maning thangba saruktana upambi 92 thai thariba upambi sing asigi mapude Forest Department ni maramaduna department ki maikaidagi chapsaba thabak sing lokhatkani rule gi matung ina upal ama yanba taragadi upal manga thagadabani haibagi niyam lei adubu hairiba kanglon sing asi amata ngaklamkhide maramaduna forest law gi matung ina department ki mathakta lokhatpam thokpa thabak sing lokhatlagani haike
ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯟꯊꯠꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯨꯛꯇꯣꯛ ꯊꯨꯗꯦꯛꯄꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ JCB 2 ꯐꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ कांगपोक्पीदा कुकी मिलिटेंटसिंगना साजिलंबा कैंप अहोम सेक्यूरिटी फोर्सना थुगाइख्रे खुलाई फागतख्रे। कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगान मफमसिंगदा कुकी मिलिटेंटसिंगना साजिलंबा कैंपसिंग मणिपुर पुलिस अमसुंग सेंट्रल सेक्यूरिटी फोर्स के पुनबा टीमना चथखिबा एरिया डोमिनेशन ऑपरेशनसिंगदा थुगाइखिबा लोइनना मिलिटेंटसिंगना लोलंबा खुलाई के फागतपा ngamkhre। सेक्यूरिटी फोर्ससिंगना ngarang थुगाइदुना मांगहन ताकहनखिबा कुकी मिलिटेंटसिंग कैंपसिंग अदु कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट की अवांग थंगबा सरुकता कुकी जो कांगलुपना नमना खुंदाबा खुलसिंगदनी अपुनबा सेक्यूरिटी की टीम मदुना अहानबो ओइना चथखिबा सर्च ऑपरेशन अदु कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट के न्यू कैथन मानबी पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा गमदाई अमसुंग एस मोंगलोय खुलदा सारंबा कैपनी कैम असिदा कुकी मिलिटेंट सिंगना लोसिंदुना थमलंबा बॉल एक्शन राइफल अहोम 9mm पिस्तौल अहोम 12 बोरगी लाइफ राउंड मरी चार्जर यावबा वायरलेस अमा अमसुंग बुलेट प्रूफ प्लेट अनिनी हाइरे। सेक्यूरिटी की टीम असिना मखाताना ऑपरेशन दा आइजेंगलांग खुलदा कुकी मिलिटेंट सिंगना सारंबा कैम अमसु थुगाइदुना कैम असिदगी बॉल एक्शन राइफल मरी मैगजीन सिंग यावबा 9mm पिस्तौल अनि 12 बोर राइफल किर लेफ्ट राउंड मंगा फागतपा ngamke लोइना ऑपरेशन असि यारोइबा सरुक ओइना चथखिबा थिबोहुमबगी थबक्ता मोंगबुंग खुलगी सिंग्यादा कुकी मिलिटेंट सिंगना सारंबा कैम अमसु थुगाइबा ngamखिबगा लोइना मफम अदुदगी सिंगल बेरेन नोंमै मरी फागतपा ngamखि हाइरि। ऑफिशियल ओइबा पाव असिना मखाताना हाई कंबाइंड सेक्यूरिटी फोर्स सिंगना फागतलबा खुसुखुलाई सिंग कांगपोक्पी पुलिस स्टेशन दा मखाताबा लीगल एक्शन की दमक सिनख्रे। ngarang चथखिबा सर्च ऑपरेशन सिंग अदु नुमित खरनी असिदा कंबाइंड सेक्यूरिटी फोर्स सिंगना कुकी जो कम्युनिटी सिंगना नमना ताबा सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंग हाइबदी चुराचामपुर टेक्नोपोल अमसुंग चांदेल डिस्ट्रिक्ट की मफम सिंगदा पाकसना चथखिबा कॉम्ब्रिंग ऑपरेशन दा पुन्ना अफबा मखलगी खुसुखुलाई मरफु तरेट अमसुंग नोंमै maru 53 फागतपा ngamkhibani मखा तारकपा ऑपरेशन सिंगदा hyriba कैंप अहुम असी थुगाइदुना खुसुखुलाई सिंग असी फंगबा ngamkhibani हाइरे। डोनाल्ड ट्रम्पना ड्रग ललोनबा लेबाक कुलमदोय लाक्तोकपदा इंडिया सु यावरे। डोनाल्ड ट्रम्पना ड्रग ललोनबा लेबाक कुलमदोय लाक्थोरकपदा इंडिया की ममिंगसु यावरख्रे। USA की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्पना ड्रग चावना ललोनबा लेबाकनि हाइना लेबाक कुलमदोय की ममिंग लाक्थोरकपदा इंडिया अमदि पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना कोलंबिया अमदि बोल्बियाना सिंगबा लेबाक सिंगसु यावरखिबनि। डोनाल्ड ट्रम्पना अमेरिका की सीनेट पिरखिबा प्रेसिडेंशियल डिटरमिनेशन की रिपोर्ट अदुदा हाइरिबा लेबाक कुलमदोय असी अरानबा मोंग ड्रग ललोनबगी थबक तवी मसिना मरम ओइरगा अमेरिका की सिटीजन सिंगदा चावना अमांग अता थोखले हाइनसु मराल सिरखी। अमेरिका दा ड्रगना मरम ओइरगा नेशनल इमरजेंसी की फिबम अमदा लाख्रे। मसिना मरम ओइरगा अमेरिका की सही 13 दगी मरफु 9 फावबगे मनुंगदा लेबा मियोय क्या सिख्रे। लेबाक सिंग असिगी लाकपा ड्रग सिंग फना यामना कंट्रोल तौनब होनरबसु मपुंग फाना कंट्रोल तौबा ngamdra हाइना अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री की माइकेदगी फोंदोरक्ले। ड्रग कोनना नुपी अमा फोर्ड IRB पर्सनल अमा सेक्यूरिटी फोर्स न फागतख्रे। मयाई काबन निसागी मायोक्ता सेक्यूरिटी फोर्स न संगसिलकवा ड्राइव के सरुक अमा ओइना ngarang मणिपुर पुलिस की कांगबुना नुपी अमा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनबा फौगाक साउ इखाइदगी हेरोइन ग्राम 152 कोनना फारे हाइरी। फारब नुपी अदुना तेरा खोंगसांगपी GP वार्ड नंबर 1 दगी फरीदा बेगम सही 53 कवी मंगोंदगी तोंगान तोंगान सापोन कैप तरादा हापना पुरकपा नंबर 4 सिंग अमदे मोबाइल फोन अमा फागतकी हाइरे। अमरोमदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमदे 16 BSF की कांगबुनासु मरिसुबा IRB की पर्सनल ओइबा मियोय अमसु मसागी मयुमदगे नंबर 4 यावना निसागी पोलमसिंग अमदे नोंमैगा कोनना फारे हाइरे। फारबा मियोय अदुगी ममिंगदी MD शरीफ खान LS सरीर खान चही 92 अपोकपा MD असराज अली कवे संगाई युमफम चेरापुर मयाई लेकाइदगी हाइरे। मंगोंदगी नंबर 4 ग्राम 79 यावना निसागी पोलमसिंग DBBL गन अमा यावना पोलम खरसु फागतले हाइरे।
पोस्ट खरा लौनबा सासिनबा नोटिफिकेशन थोकलुबा MIOS की मथक्ता लीगल नोटिस थाखरे दिल्ली दा लेबा मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग MIOS ना कुकुद्रिंगैदा मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट के याबा यावदुना तोंगान पोस्ट हाबदी सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट अमसुंग मल्टीटास्किंग स्टाफ सिंग रिक्रूटमेंट नोटिस थोकलुबगिदमक मणिपुर गवर्नमेंट ना लीगल नोटिस थाखरे हाइरे ऑफिशियल लेबा पाउगी मतुंग इन हाई हिरमसिगा मरी लेना डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन एस गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर के Director M. Bogendra Baitina Hokiba Sogonsen Numita Tokiba Official Notification Amaki Matung Ina MIOS Delina Department Asiki Ayaba Yaguna Tungan Post ki recruitment ki notice Tokiba Asina Maram Oraga Miyamda Lana Uhale Maram Asina MIOS Delida so cause notice Taduna Sengdura Kadabani Haina Official Notification Pikre Haide Director Education SK Notification atuda sahi asigi August 13 MIOS New Delhi na tongan posting habadi section officer assistant junior assistant amasung multitasking staff sing notification thokiba si department asiga yaba yaudaba maramna MIOS New Delhi ge notification asi aina yadaba thawngni kauriba posting asisu Department of Education Government of Manipur gi makhada leiba permanent post ngaktani amaromda Department of Education Government of Manipur na MIOS New Delhi da hyriba posting asige recruitment taunabagi information pikiba leite amade MIOS New Delhi na so department asida mangjongna official oina pau phaunaduna khangalakpa leitri hairi hiramasiga mari lenena state government na Manipur Institute of Open School New Delhi da numit Taramangani gi manungda hiramasiga mari lenana ayuba che oina education department ta khangalakadabani haina notice thabagalonena MIOS New Delhi na tawriba aran bathabak sing asigi mathakta kari maram gidamak legal action lokhat loitabage haibagi maram supiyu haina Department of Education Government of Manipur na akanba instruction PK Official की source na makatara na hai Manipur Institute of Open School New Delhi na August 13 ta thokiba permanent posting ge recruitment notice ase sasinna bani amadi miyam bu lana lamjing bani maramasina Department of Education Government of Manipur na marilena MIOS New Delhi ki authorities singna Department asina piriba matam asi phawbugi manungda chaba reply ama piraktrabadi MIOS New Delhi ki mathakta legal proceeding lokhatpa lauragani haina official source asina phungdorakle